Вообще жактырган жокпуз. Маған да жаккан жок, жолдошума жаккан жок. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Көрүүчүлөрүм. Тизелерим болбой калыптыр. Магазинге барып жаңы диван карап келели деп атабыз. Диван хотим поменять вот этот вот. Дагы бир стол. Жан, take your watch. Where was it? It was upstairs. Муреке жакпай атат маған. Ушуну алмаштырыш керек болду деп. Барып келе атабыз дүкөнгө. Машина раз. Гаражга кирип жакшы болуп калды. Ти жолдошум машинасы. Эмне болуп калды бул? 2 күндөн бери өзүмө келе албай, бисмилла. Уктап, чемодандарды распаковка кылып, чыгып толтура жумуш кылдык. Азыр үйдө дагы тамак аш да жок, тамак аштап келели деп кетип бартабыз. Here is this American company? It's a Swiss company. Swiss. Oh. Ауышкам дагы никакой совсем. Бутун баспай тет алда байкуш. Тизе сорит да. Ишигип калдырканыбыз, шалдырканыбыз чыгып 2 күн жаттык, 2 күн эчтеке кылбай. Кандай эчтеке кылбай? Анча-манча тамак жасамыш этип аттым. Холодильникте да эчтеке жок тамак азыр. Холодильник эмеле толтуруш керек, тамак алып келиш керек. Бойлы болгон бирдеме менен тамак жасагам. Анам өткөндө жолдон келатканда дагы жолдошумдун кудагы салып берген. Толтуруп тамак ошолорду жеп атабыз. Бүтө элекен, аздан жеп атабыз. Ыкмыр, чыкыр, майда чүйдө оокаттардан баарынан кутулуп атам. Ыргытып атам, иши кылып, үйдө аз оокат болсун деп, эс куулоо иши кылып. Сондай. Ikea келдик. Ikea деген килтейген магазин. Ушул жерден азыр карайлы деп атабыз. Эмерек-семерек. Айтканы көз жаш баладай басып атабыз да, буттарыбыз вообще болбой калыптыр. Ikea ушундай экен. Азыр барып көрөбүз. It's for sofas? Yeah. Карагылычы. Эмне деген. It's a living room, the whole living room. Oh, look, Jan. They have this round table. It's good, huh? I love it. No. Толтура экен карагыла. Тегде отурушат элдер. Сонун экен. Oh, this is great. Which one? This and the price is great too. You wanted that kind of stuff, Jan? I don't know. Just Let's see. Yeah, let's see. Олар сонун экен. Жолдошум жатканга дейт да, бир жагы жайылса дейт да. Карагылычы, Ikea. Бизде уже Кыргызстанда барбы Ikea? Же Россияга келбей калгандыктан келбей калды. Ахмат, I wanted just like this, but now I got your idea what kind of sofa you want. Кандай алабыз? Шыгылып, булар да сразу жеткирип бербейт болуш керек да булар. It's not very good. А? It's not very good. Why not? Жолдошума жакпай атат. That's it? Жолдошума эчтеке жакпады. Чын эле жакшы эмес экен, мага жаккан жок Икеанын. Ничего. Yeah, absolutely. Вообще жактырган жокпуз. Мага да жаккан жок, жолдошума жаккан жок. Жөн эле урдура жеткен. Аз дагы бир мебельный магазин бар, Bob's Furniture деген. Ошоға барып көрөлү. John, let's use the elevator.
Bob's Furniture деген жерге келтабыз. Бияқта да қарайлы. Жақсы бар екен бияқта дивандар. Oh, not bad, huh? Yeah, much better than Much that. better. Huh? Can't get stuck at Hmm. one. Бияқта да жақсы екен. Okay, let's just start looking the prices and see from here. This is good. Look, the fabric is good. Жақсы екен мо? Look at this. So John, you want with the vibrating Huh? chair, right? Huh? Something with vibrating. So you can ask. Hello. Hi. Hello, Bob. Just taking a look. Vibrating chair sofa. 뭐 сонун экен. Вау, морикошмун. Алышкан ушундай алсай. Эки дивандын ордуна бир эле диван алалы деп атабыз да. This one is also good. Good. With this set. And that one is great too. You know, that one is enough for putting your... Yeah, yeah. Just, they don't have you with vibrating chair? No? I have to. But that's separate. It's not part of the sofa. What do you mean? You know, like this chair. This is a vibrating chair. Yeah, these are massaged and everything. Oh, this one. Okay. And same with these over here. No, I was looking. They come with the sofas. Aybeson divanlar бар екен действительно бияқта. Көз жүгіріп отады. What about that one? That one also brown. Үйде гүрөң бар да, ошого гүрөңгө окшотуп дагы бир гүрөң алалы десек, маған жақсы, жолдошума жакпайт. Каралачы оларды. Кандай сонуна. This is nice. If we can get rid of, that sofa too, Jan, this is good. Yeah, but how would it fit in there? Oh, easily. No. I mean, This part would go, in front of the window, and this part on the top. And look, so many people can sit, and it is very luxurious. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luxurious. Ebe жақсы екен мо. Very nice color. This is 17.99. Good. Good price. Жақсы екен. Ценасы. Oh, this one is also good. Oh, yeah, it's the same model. Onu. Sonraki. What about this one, John? Look at this. We have almost the same model. How about it? Жақсы екен. Гүлемдері ушундай. Елінік. Жан? Капиц. Гүлемдері. Мысалы, морекіл. 300, қанша дейді? 99. 7-ге 10 дейм дейді. Бұғанша? 4 болып қалауы. Small rack. Мындайлар бар екен, мындай бар екен. Морик стальной жақсы. Классный. Мода жақсы. $3.99, Jan. Мұны заказ қылып They отырсыз. have delivery if that doesn't match configuration. Мұны заказ қылып отырсыз. Айба сонын екен. Make sure you keep the people inside your house. Right. Other than that, because when they leave, that's it. There's no return.
We had this. Жолдошумду моустолду ал деп дагы уговорила. Смотрите. Тегерек монусу менен асты мында экен. Тегерек стол. Как? Басы हेलो 799. В общем, क्या हाल चाल है 9000ге барат да. 9000ге деп кон 900ге. Мына морекini de алалы дедик. Но потом передумали. Классно, да? Бирок бизге мо жаккан болчу да. Бирок бул деген 3-4 жума өтөсүңөр деп калды да. Вот такого цвета хотели заказать. Жакшы экен мо ортосу деген. Эметет да. Эми бизге деле көп киши келбейт. Момдай кылып заказ кылалы дегенбиз. Кырылыч кандай сонун. Мына монолар $1000. Кыргызстанда деле азыр ушундай да. Аябай жакшы. Кырылыч мону. Очень интересно да. Балдары барларга. Жылдырып. Могу да сонун экен, высокий карагыла. Басын айтайынбы 1749. Мону карагыч кандай интересный. Интерьер сонун. В общем, момдай заказ кылдык. Мен ушундай аябай каалап аткам да. Амышкама рахмат. Каралачыма гүлдөрдү. Ушундай гүл алым келип атат. Бирок үйгө отургузганга, үйдүн ичинен бакканга гүл керек. Тамак алган келип атабыз. Where are all your trolleys? No trolleys here. What about that one? Can we get that trolley? I think we can get that one. Ay, momday guldirdi alam bo'lsa inshaalloh. Look, John, I'm gonna get it. No, right. Of course, not right now. This is okay. Let's go. Give me what I need.